Assalamu alaikum урматтуу жамаат. Бүгүн 1-сентябрь Жалал Абад областы Базар Коргон району Базар Коргондогу чөп базардабыз тугандар. Бүгүн ушул жерде чөптүн баларын аныктана билип берген аракет кылабыз тугандар. Азыр ушул бейде тугандар. Почти таза бейде экен. 280 сомдон алыптыр. Мен баягы келип келгенимде эмнеде бирөө 270тен саттым дедилер бир портерде. Азыр дагы тугандар сатылган патылган эмнеде макапая пресс бар экен. Мындагы сурап чөп пресс бар экен, бардыгын баларын сурап билип беребиз тугандар. Чөп канчадан болду ата? 200 да? Содулашса кемі бар? Алла кааласа дең. Мынакей жерде чөп бар экен тугандар. Эс айтат, жакшы чөп дейт. Чөмөлө болуп турган экен, кече пресстеттир. Кече сатып алдым, бүгүн базарга алып келдим дейт. Telefon номерди айт десем, жерде телефон номер бар дейт, сизден көрсөтүп коёр дейт. 773 555 886 экен тугандар. Жакын жерлер болсо 200дөн доставка кылып берем дейт. Сүйлөшөсүңөр тугандар. Тугандар айланып дегенен саман жанына келип калдым. Саман издегендер болсо, мында телефон номери бар экен. Анан сүйлөшсөңөр доставкасы дагы бар экен. 774 70 16 42. Ya 770 16 42 mi? Ha 774 men 70 16 44 ha? Ne kadar 774 70 16 42 ha? Ha oldu bak. Saman жақсы saman кен таза. Кайрак сугат. Кайрак saman кен тугандар бир. 150 нар жак бер жагы бар го, мына портери дагы бар экен, доставка кылып берет экен тугандар. Чаласыңар саманды алып келесиңер алып барам. Ушу только базар койгон ичкен бирок доставка. Я 150тен кеми дагы барбы? Бар. Кеми бар экен мына, балдар отурат жерде. Салкында. Чөп канчадан чөп ака? Чөп 190 сом. 190 сом. Өтө жакшы чөп экен ама ушу. 190 сом кеми дагы бар дейт. Telefon номер каякта эмди айтасызбы? Айтып коем. 79 менен 779 менен 74 4302. 4302. 4302. Молодец экен. Мына арзан кылып айтты ушуну. Жакшы экен чөп. Айланып тегенет мына чөптүн жанына келип калдым. Бул чөп дагы жакшы чөп экен. Чоң-чоң пресстелген экен мынакей. Түйүлүп билинип турат пресстин чоң-чоң экен. Мынакей азыр басын сурап телефон номерин да алып койгон аракет кылабыз тугандар. Басы канча экен мунун? 200 сомбу? 200 сом экен тугандар. Байланыш номер 770 32 09 77 экен. Ана чөп жакшы экен, ажырык чөп экен аба. Тугандар неде чөптүн күчтүүсү бар экен агачы. Узактан карасаң бедеге окшоп кетет экен. Бойлан чөбүнө окшойт экен. Күчтүү экен дейт, тартып атат. Telefon номер кайерде экен эмун? Телефон номер, жан баштагы номер ушу эмеспи? 773 тугандар 32 03 34 экен. Ама өтө күчтүү чөп экен ушу. Басы канча экен билбейсизби экен муну? 180 кылып беребиз, 200 сом отурабыз. Ой бу 180. Сиз өзүңүз эгесизби ака? Молодец ама 180ден бе мен муну наркаларда кымбатыраак айтабы экен деп турат тугандар. Жакшы чөп экен амачы. 180ден кылып берем дейт. 180 дейт. Молодец амачы. Телефон номерин айтып койдук, ошону сүйлөшүп көргүлө. Мо таза беде канчадан кетти ака? 280 260. Көрө калса 60тан экен да ака? Жакшы. Макей тугандар чөп базарды колдон келишинче тарттык. Каналга катталып, сиз лайктан басып, комментарий жазып тугандар ой пикириңерди жаза кеткиле. Assalamu alaikum tuganдар. Assalamu alaikum урматтуу жамаат. Бүгүн 1-сентябрь Жалал Абад областы Базар Коргон району Базар Коргондогу чөп базардабыз тугандар. Бүгүн ушул жерде чөптүн баларын аныктана билип берген аракет кылабыз тугандар. Азыр ушул бейде тугандар. Почти таза бейде экен. 280 сомдон алыптыр. Мен баягы келип келгенимде эмнеде бирөө 270тен саттым дедилер бир портерде. Азыр дагы тугандар сатылган патылган эмнеде макапая пресс бар экен. Мындагы сурап чөп пресс бар экен, бардыгын баларын сурап билип беребиз тугандар.
Çöp qanchadan bo'ldi aka? 200 dan, ha? Sodalashsa kami bor. Xudo xolasa deng. Aka, nerede çöp var ekan to'g'onlar. Esayda yaxshi çöpdek. Cho'milib olib turgan ekan, kecha prestedibdir. Kecha sotib oldim, bugun bozorga olib keldim deydi. Telefon numarını ayt desem. Şerde telefon numara bor deydi. Sizden ko'rsatib qo'yaylik. 773 555 886 keldi onlar. Жақын жерлер болса, 200 dan доставка qilib berem deydi. Сөйлесесіңдер to'g'onlar. To'g'onlar aylanib degen samon жанына kelib qoldim. Samon izdegenler bolsa, Neda telefon numara var ekan, anan söylesеңдер, dostavkасы da var ekan. 774 70 16 42. Ya 770 16 42 mi? Ha 774 men 70 16 44 ha? Ne kadar 774 70 16 42 ha? Ha oldu bak. Saman yaxşı saman ekan, toza. Qayraq sugat bu. Qayraq saman ekan to'g'onlar bir 150 nari jaq ber jag'i bor go, porteri da bor ekan, dostavka qilib beretken to'g'onlar. Chalasыңар саманды алып келесіңер апарады. Şu только базар қойған ешкен бірақ доставка. Ya 150'den kemi dağı var mı? Kemi var ekan aka, balдар oturadi nerede? Salqında. Çöp qanchadan çöp aka? Çöp 190 so'm. 190 so'm. Ötө yaxshi çöp ekan ama şu. 190 so'm kemi dağı var deydi. Telefon nomeri qayaqda endi aytasызбы? Aytib qo'yim. 79 milyon 779 menen 74 aha 43 02 43 02. Молодец aka. Mana arzon qilib aytdi shuni. Yaxshi ekan çöp. Aylanib degen bu çöpning janına kelib qoldim. Bu çöp daha yaxshi çöp ekan. Cho'ng-cho'ng prestilgan ekan aka. Tüyülüp bilinib turadi prestin cho'ng-cho'ng ekan. Aka hozir baсын сұрап telefon nomerini de қалып қойған hareket qilamiz to'g'onlar. Ya bası qancha ekan bunun? 200 so'm bu. 200 so'm ekan to'g'onlar. Байланыш номер 770 32 09 77 ekan. Ana çöp yaxshi ekan, ajriq çöp ekan o. To'g'onlar nede çöptü kuchli suv bor ekan amachi. Uzoqdan qarasang bedega o'xshab ketadi ekan. Bo'ylan çöpüne o'xshaydi ekan. Çok kuchli ekanda, kuchli o'tadi. Telefon nomer qayerda ekan endi? Telefon nomer no, Canbaşdagi nomer shu emasmi? 773 to'g'onlar 32 03 34 ekan. Ama o'ta kuchli çöp ekan shu. Bası qancha ekan bilmaysizmi aka buni? 180 yıl biraz 800 so'm atasiz. Voy bu 180 siz o'zingiz egasizmi aka? Ya молодец ama 180'den bermem bunu. Markalarda qimmatroq aytib ekan deb turadi to'g'on. Yaxshi çöp ekan amachi. 180'den qilib berem deydi. 180 deydi. Ama desem aç. Telefon numarini aytib qo'ydik, shuni сөйлешіп ko'rdilar. Ya mo Tazabeyda qanchadan ketdi aka? 280 260. Ko'ra qolsa 60 dan deganda aka? Ha, yaxshi. Aka, to'g'onlar çöp bozorni qo'ldan kelishincha tartdik. Kanalga qatalib. Siz like'dan basib, kommentariy yozib, to'g'onlar o'yib kirgan jaza ketdilar. Assalomu alaykum, tinch bo'linglar to'g'onlar. To'g'onlar neda makapa adres olib ketdim, vaqtimda tatib o'tam. 160 so'm deydi, banday bachkidan ekan o'zidagi. 160 so'm deydi. Dostavkasi daha bo'lsa kerak ekan. Baсын so'rab qo'ydik, bozor bani qanchada o'tadi, ne bo'ladi. Mana to'g'onlar, bozor oxirini tinch bo'lib, omon bo'lib to'g'onlar. Kanalga qatalganda esdan chiqarmaysiz, like'dan bosasiz to'g'onlar.